جه دهۆکê careka dîtirê silav. Ev ro 55 sal derbas dibin li ser parêzgehbûna dihokê. Diyar e piştî serhildanê em taybetî bêjin xelkî digot dihok gundekê mezin e. Kesê bawer nedikir ji ber kawdanên wî wextî jî yê pêş ya serhildanê paş ya serhildanê jî. Xelkî bawer nedikir ev rûke divê dihoka vê gavê em têda bîne ve. Tewerbirin bîne, overpass û underpass nava evê parêzgehê da hatîne durustkirin projeyên gelek mezin stratejî ve dîsa jî yên xizmetguzarî bo xelkî. Bi hûndê bizanîn ka aya çi hatiye kirin ku dihok ji gundekê mezin ev rûke ev dihokê ya ku hemî xelkê Kurdistanê şanaziyê pê dibet. Di va pisyara ji berê Dr. Elî Teterkên parêzgarê dihokê ku ev rûke li ser parêzgehbûna ku ew parêzgehê ew ê parêzgahiyê derbas bûyne di va pisyara ji wî kêm dibêjîne hingo çi kiriye Dr. ku ev rûke dihok ji gundekê mezin ber bi bajêrekê tena yê ciwan yê rehet yê gelek paqij ku gelek cara ser astê Iraqê bihez dikin dibêjin dihok hem ji riyê êmnahiyê ve hem ji riyê paqijiyê ve ev dihokê ev rûke tê dîtin. Navê Xwedê mezin û dilovan pelkefta derbasbûna 55 sala ser parêzgehbûna parêzgeha dihokê geltirên pîrozbaya li xelkê parêzgeha dihokê hem yad kêm. Rast e dihok eger dibêjinê gundekê mezin bû bez dihok êkişkevintirîn bajêrê dinyayê jî tê hejmartin. Taybet piştî vedîtinê divê dîmahiyê hatîne dîtin li nav bajêrê dihokê derçû dihokekê ji bajêrê here kevnê dinyayê jî tê hejmartin. Tabii dihok qeza bû. Piştî bûye parêzgeh jî sala 67 demê bûye parêzgeh. Zanin gelek ehtas bi ser menteqê de hatin. We 33 sal jî serhildanê da derbas bin. Bez bîra me hebît bes ev 6 sala em ê li şerê bergiriyê derbas bûyî. Heta sala dîmahiya 2017 em bi şerê man û nemanê ve dimijîl bûyne. Yani em şerekê feelî da bûyne. Va 6 salê dîmahiyê ku em bêjinê şerriya rastayî em yê şerekê dî da berdewam bûyî. Hesareka iqtisadiya berdewam, pîlan û planê berdewamê neyarê Kurdistanê, dijminê Kurdistanê, dijminê vê ezmûnê berdewam bûyne. Li birî namûçeyê, birî mîzaniyê we ew pîlan û planê ku dijî gelê Kurdistanê hatiye bikarînan. Va 4 salê dîmahiyê tabiî ke kabînanî diviya dest proje bikete ve ya avedaniyê berdewamiya wa proje tabiî kevnê ku kabînet berê da li hikûmeta Herêma Kurdistanê li menteqê de encam dayî em tûşî şerê koronayê bûyîn. Şerekê dijwar ve ev sala ku çend heyve jî em tûşî birîna hinartina neftê bûyîn. Wate şer dîv şerî dijî me hatiye kirin. Bes eger mirov pojdan jî berê xwe bidetê yani bes herêkêş me pojdan yani ne meseleyeka siyasî û berçavgirtina berjivandî hemî tiştekê bidan tellayekê berê xwe bidetê yani hizra xwe bînît berî 20 sala berî 30 sala berî 10 sala parêzgeha dihokê çawa bû nûkeha çawa bû. Tu berî 4 sala bû nimûne ez dibêjim te berî 3 sala 4 sala tu çawa çûye hewlêrê nûke tu çawa çiye hewlêrê tu çawa çûye zaxû nûke tu çawa çiye zaxû. Tu çawa nav dihokê ra yani ev cadda barzan tu hindê cara nîv saetê êvarîya li vîloyê netçûye vîloyê nûke tu bi 3 deqayê vîloyê çiye vîloyê. Wate ev hemî proje û xizmetguzarî nebû menteqê hatiye kirin. Bes zexta mezin ya vê fetrê ku me kirî bû gunda bûye. Bu hindê bi edalet dadperwerî kar bihête kirin. Vê va 4 salê derbas bû yani piştî 2020 ku me dest proje kirî. Tabii razamandiya hemiya û rejdiya cenabê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Kak Mesûd Barzanî 959 proje biçûk û mezin me li parêzgeha dihokê encam dayî. Tabii adilane jî yê ser hemî qeza hatiye parvekirin dîv rêja cemiyeta wa. Boyê 1 trilyûn û 81 milyar û kesrek dînar bûyne ev proje. 485 proje yet keftiye xizmeta hewlatiya da. 423 proje kariyê tê da tête kirin.
وشاب دكتور توي وبينجيك بروجي موافقة نيتات إنه كتندرين قبوتة تكرر إن شاء الله ما هو كنيزب كيفية خدمات هولات يادا بس أواجي ما هي كوشيستو بينج بروجة مزنة وبرهناني يتوبش من بين حكومات وكارت تايبات أو باي ملياركو ببورة تريليونكو 8 مليار دينارانه بروجه زور مزرن و گلک تو پروژه سر است عراق ایکمن یعنی مسترین پروژه نه سر است عراق تینا پارێزگاها دهۆکی هێنا سنوری پارێزگاها دهۆک بس مسترین پروژه نه سر است همه عراق تینا انجام دکتور او پروژه نگو یعنی جێبەجێ کرین زیاتر خزمەت هاوڵاتی یادانه تقریبا شی بجم همه او پروژه بو نوید خدمت اساسی بو هاوڵاتی پیشکش کرد رقابان خراب بون تایبەتیت گوندا ترکیزا محمل سروی بو یعنی اگر ملاحظه کرد هفتیات شوی و هفتیات شوی جی هوا بخوجی و گلک کانال دجی اعلام کرد مثلا رکو هنده گوندا فلان رکت چوی هاتنا غیر کرد ترکیزا مل سر خدمت بو هنده بفرق و جدایی بو همی هاوڵاتی خدمت بهنه پیشکش کرد ترکیزا مل سر رقابان ها بون چکید ویتن رقابان خوش و پیشکتی بند تور او بابت کی گرنگم يعني الدسبيكي جي دمي كابيناني هاتيا كابيناني هاتيا راگهاندن کارنامه دا بحثی و گریان خلکی بو گندات کرنه به سنور پارێزگاها دهۆک لهمی کردستانه پشکا شیری برد کبی تایبتی جی ام بحثی قضا آمدیه بکنوه دبری شرک هاتیه سپاندن سر خلک کردستانه گشتی لی او تایبت او خلک وا دبرا گلک جارا گله یاوه چنده دیکن هوارت خود گهینن یعنی اوی شری بریا چند روزاجی خلک کانه و دیره و منطقه و سر گلک چو روزانه اف شره برف کیوه یعنی ایدی هنگورش محفل دولی داخواست نکریه اف شره رابطه را گرتن خوی زارن یعنی سرارای اف شرکت منطقه ده های پارێزگاها دهۆک ایکش اهمنترین نک پارێزگاهت عراقه ایکش اهمنترین باجر دنیایه دمك دوكو شارجي الدورو بارد ما هي بس باجرت ما الحمد لله بوري كاري خلقي ما وشوف بكريا دوم دزجه ميت امني ما ايكش تناطرين منطقه الدنيا شهر منينه شركه سابانديا ومخابني ولاينك السياسيه كردي افشر ببختيه انات منطقه مدى و ويا شر خل جهيدي كربا أبي شر جبهة منطقة مبانينا ظلمك الزور مزني الخلق هرم كردستان وتويبت خلق بارێزگاها دهۆک وتويبت أو جندت كو خلقك زور مزاحي قرباني دوت ريو شورش دا بو آزادية كوشي بو هند آزاد سر جندت خوب بجين سر عدد خوب بجين مع الأسف مخابني و أجر سياسة خلط لاينك كردي والراكشان هزكو بياني بو منطقة شرك زور يعني ناروا ببختانه اینانت منطقه مده و به سبب گندد ما آودان نبن لی تمام دم داجی ما تقصیری نکرد یعنی حتی هنده که او گنده کو شرجیل سر بو ما جاده تو غیر کردن یعنی بیرام تیت سال 2021-22 ما جاده منطقه نه هلای غیر کردن چندین جاره و جاده تقانده جی ما هر غیر کردن آنجی مثلا جاده کو 22 کیلومتری یا کانی توزه ما غیر کرد پیشمرگی شهید بون بس هر او جاده ما غیر کردن سر آمدیه او جاده ما غیر کردن حالت که دام چندین پیشمرگی شهیدان هر ما او جاده غیر کردن دست آودانی سرارای شر و نخوشیت های هر بیا بردوام بس از شم یعنی از گشبینم انشالله کو افوز ناطبعیه لو منطقه دیمایی هیتو دست آودانی دیگه هیتو ورو خلک مده زورت سرگندت خود باشه دکتور ابروکه کرنوال یا 56 سالیه فوکس کرنوال اف ضرر و زیان کوهاتینه یه سروشتی طبیعی آگر بربوی بازاری و دیساجی طایبتی جی بابت لحیه هنگشان 48 دم جمیرادا خلک ضررمند جی قربو بکنه به باشه او چند بار گران یک مازن ببونگو هم وکو حکمت او وکو هیل بغدا اوید کت یا که روزانه یا طیف سامی هو بود و وزیر فلانی هو بود و سر وزیران فلان بله ناخوب جیبه جیر نکر و ها کده هنگ چاش یان خلکی 48 دم جمیره دا وصال والله از وب بسیار آراسته خلکی مل هرم کردستان ناکم از وب بسیار آراسته خوشتوید مل در وی ولاتید کم الولاتت أوروبي ولاتت بيشكاتي اللهي تشدبن أجر بربونجي تشدبن بس حس كم يعني بمن ولاتك أوروبية بيشكاتي وزنجين بين ندري بشد ما ويشل هاي ساعات هذا خلكي وسقرا بوكن بعدين ده ما تحت مناك ما كو حكومة
او واقعه که فعلا رجدیا جناب سروک حکومت هرم کردستان و حتی هندگاه و پشکداری یا راستوخو یا شخصی جد و موضوعات امشیاین از شیم بیجم زیدهی و قرب و لحی بکی و هر راست انشالله رجا چهارشنبه ما بریار ده ساعت 11 هاریکاریا پیوست بو دکانت کو آگر و کفتی انشالله هاریکاریا واجد رجا چهارشنبه ساعت 11 دهیت کردن از بارد کم حکومت هرم کردستان هم وەکو حکوومەت وەکو دۆمەدەستگە هدمێت ئەمنی یعنیەت لەشکری قەزدۆمن حزب پێشمەرگای و سوپاس بوو هەمی مؤسساتێتمان ناو پارتی دموکراتی کوردستاندا جامێر و تەقسیری نەکرا و هەمی پشکدار بوون کارێکە زۆری قرس بوو حتا تو بشێ بۆ هەمی خانیا بۆ هەمی جەغدا بۆ هەمی کولۆنا پاقشکەی لێگەریانەکە بەردەوام حتا زۆن یعنی هەفتیا حتا جەنازەمە دیتیەوێت ئاوێدا چووی هێشتا ئەملوی خلاص نەبووی ئاگر بەربووسی کۆرچەلێ دیسا اودیه که قرص بود بس خوشبختانه یعنی به هاریکاری همیلایی که و به تداخل راست و خو و جافداری راست و خو جناب سروک حکومت هرم کردستان الحمدلله میشه سر دزال. دکتر بابت هریگرم بگو به فرمانبر الهیویه بابت پارچه زفیانه دیاره سروک حکومت واسه بریار دایه پارچه زفی بلاف ببن دهۆک گەشت نەکیوە ینی گۆرزانیاریت مە وەدیتنا دەست پێکریە کۆمبوون gelek هاتی نەکردن سەر ئەvê چەندێ دهۆکێک چ لە هات گەشت نەکیوە وانی یعنی ev kêşene kêşekan heye berê da gelek rezamendî ser parçet erdê hatibûne dan haleteke de ku erd parêzgeha yani sunûrê şarawaniya dihûkê nemabû sunûrê parêzgeha dihûkê pitir 23,000 parçet erdî mafîq rezamendî ser hatibû dan û hindek erda parçet erdê hatibûne tewzîع kirin مشاکلات و چارەسەر نەبوون ایک مشکلا سرشورێک و نزدیکی هزار تشتێک پارچەت عادی دابوونە پێشمەرگە و فەرمانبەرە بەداخەوە یعنی نابێت مرۆڤ لەزێ بکات حتا کێشە درستای حل نەبیتن ئەو ئێکیشەوە کێشە پتر 10-12 ساڵە بووەن بێوە ئەو حل بوو ئەو ئێکیشەوە دوو زیندانیت سیاسی پارچە عادێت تۆی هاتیە دیارکردن جهاتیە دیارکردن پارچە عادێت بۆ هاتیە دیارکردن و پارچه توت باشنجی انشالله همه روزه که بس دی بریاری دین کو کون و ببنو سبا پار بکن نزیک آن دیر دکتر نزیک یعنی انشالله پارچه بهات یعنی تازه تأمین بون پارچه تو تأمین بون دست نشان بون پارچه 220 متری نج یعنی پارچه باشن بو زندانیت سیاسی سنتری دهۆکێ ناونجی سنتری دهۆکێ یک پارچه عردی نمایه وەکو سنتر سنور شاروانی دهۆکێ پارچه عردی نمایه الا اگر سنور شاروانی برفرکه بس مهم gelek gereketeynu ke dihûkê da em hezir dikeyn ku girêdayî pişarawaniya dihûkê ne ne girêdayî pişarawaniya dihûkê ne yani dervey sunûrê şarawaniya dihûkê ne bes xelk hezir dike her dihûke bes înşallah li wê menteqê dê bu hêne destnîşan kirin sunûrê qeza me muşkîlenî ne nûke karê ser tête kirin parça erdî destnîşan dikin sunûrê şarawaniya dihûkê me got vêtin piçek berfirekin û hindek erda em vêtin erd bêhte kujandin البته کجاندن و بهت حاضر کردن نوکه وزارت شاروانی خوب خود گل شاروانیت پیوانی دار شوری سرندید کن و چندین کمبوجه تاتیه کردن قایم مقام و دوایل دیجی تاتی راست باردن بوندی بزیترین دم اوی کاری بکن و پارچت عردی برهف بکن هر گاوا کو پاشی فرماندار کرد بونده بیده دارش کرد دکتر خیلی گازنداد کرد یک جارادی بجن فلان حوصا و فلان حوصا همی بابتین گیره دای جانبه گلایت وات روانینن و دیسانجی او گلایت تایبتی جندک جارا او گلایت کسوکینه هنگ چاوش برسوا مثلا وی خلکی تیدر مثلا خلکی دهیتا بری جه وایا جه گاندنا گلاو گازندت وایا داخازیت وایا زانی دنیای دانینه حکومت کو به گلاو گازنده بید نینه دنیای دا یک حکومت کو خلکی گلاو گازنده لینه بون طبعا بس او گلاو گازنده رژینه مثلا هندک عرضا زور هندک عرضا کمه حکومت دستگاه که تنفیزیه بجی بجی کرنه تو در ریکل به قانون یا گیری دی گلاو گازنده چه تو در ریکل تجاوز گیری دی گلاو گازنده چه تو در ریکل هندک تجاوزات اویدی نار روا گیری دی مصالحت هندک دی چاک سازیه که دی فلانه که دی گلاو گازنده چه دی گلاو گازنده چه دیک تجاوزی که تصرفی فکر تو در ریکلی تجاوزی کرد دی تدیتی مثلا گله جورا سویقن ده هندک اویدی جحیلن شوی نظام هندک تشتاد کن مجبوره پلیس ده چیت گیری دی اویدی که دی گلاو گازنده لیش بن
واتە تو چەند حکوومەت پترۆ ڕژ بیت سەرجێبەجێکردنە قانونێ هەمان ئەندازە گەلە و گازندێت طبعی نەیەت خەلکێک و یە واعی و یە هەشیار بەس خەلکێنی دەویدی بن بە چاکسازیت حکوومەتێ تایبەتیت کابینۆنە هەیەک و ئەنجام دای طبعی چاکسازی چییە چاکسازی توی تشتێ خۆرتینە ڕێوە ڕاست نینە دنیایێدا چاکسازی هات بیتەکردن بێ مقاومەتە گەندەن دوێرە دادێ گەلە و گازندە دێ پەیدا بن مەسەلەن بۆ نمونە ئەوە سەر هەژماری من بۆچی گەلە و گازندە سەر تێنەکردن چونکی هەژماری من ڕێکێ نادەتە کەسێکێ بچیتن پۆرێ کەسێکێ دی بخوت وێرە توی یعنی حکوومەت یا دیفاعی هاوڵاتیت کرد هەندێ هاوڵاتی هەمی حقوق و مەزایەت توی چێت پاراستی بن دوو ئەو ڕێکێت کە حکوومەتە هەرێمە کوردستانی گرتیە بەر مەسەلەن بۆ نمونە ئەوە نمونە مینەوە مەسەلەن یا هەژماری من برام وێرە بەحس ناکەن بڵۆ پرسیارە دەرڤە بکەن وێرە چه امتیاز هەنە دەرڤەت چه امتیاز هەنە مە چه امتیاز هەنە حکوومەتی عێراقی چه امتیاز هەنە بەس گەلێک جارە برادرت مە بێ یعنی زۆنی ئێک تشتی هەیە مرۆڤێ واعی مرۆڤێ هەشیار مرۆڤێ زانا چ جارۆزی بڕیارێ نادات دێ پرسیار کرد دیفچوونەکە دەقیق کرد هەڵسەنگاندنێکی کرد بەراوردێکی کرد وێرە چاوەیە وێرە هەر چاوەیە سعر وێرە چاوەیە وێرە هەر چاوەیە امتیاز وێرە چاوەیە وێرە هەر چاوەیە و وی دەمیدێ بڕیارێ دەت بەس مهم یەک تشتە تو چاکسازیە بکەی تو قانونێ جێبەجێ بکەی پشت ڕاست بە گلە و گازندە دێ هەبن بەس گلە و گازندێت کێ ئەو کەسێت کو مستەفیدن سوودمەندن هەندێک و قانون جێبەجێ نەبیتن بەس ئەس یەک تشت بێژم یعنی وا 4 ساڵێت ئەس وەکو پارێزگار ئەوە خەلک شاهد ئەوە ئیدۆرە مەژیا مەوجودە بێژن کو مە چاوپوشیل یەک تەجاوزێ کردبیت یان ڕێک مەدابیتە یەک تەجاوزێ بهێتە کردن یان مە فەرق و جیاوازی نامە بەینە زەنگینی و فەقیری بەرپرسی و مرۆڤێ بێدەسەڵات کردبیتن یعنی ئەس مەسئولم بەرامبەر ملەتێ مە بەرامبەر وێ پارێزگەهێک و من سویند خواری ئەس قانونێ جێبەجێ بکەم دکتۆر دیما هیچ بسیار ما وەخت نەمایە ئەم دێ خۆ دەقەکێ شووە داخواست کەین کورد چه مزگینیت ڕێدانە بۆ خەلکی پارێزگاها دهۆکێ چه پرۆژەت ڕێدانە ئەس بێژم ئەگە هەفتەیەکی خوب بگرن دێ مزگینیت باش دیار زۆر سپاس دکتۆر ماڵەوە هەر ساغ بن سپاس بۆ خەلکی پارێزگاها دهۆکێ هەر جوانیەکە پارێزگاها دهۆکێ هەبیتن هەمی فەزڵا خەلکی خۆشتەویە پارێزگاها دهۆک زۆر سپاس دکتۆر ماڵەوە دیارە